Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. First day sa suspension sa classes ron o first day sa since nag-declare ang mayor sa Cebu community quarantine diri sa Cebu City. So as you can see, walay daghan kayong sakyanan nga ni dagan niya ang mga classes are suspended. So nako diri sa CNU walay klase sila until April 14 man siguro. So ang Osmeña Boulevard, so kaning park dire usually busy gini siya mingaron nga oras padung lunchtime, pero karon mingaw because of the community quarantine. Nagamit ko sa akong scooter to para masunod sa social distancing nga ilang giingon sa government. There is ako ang favorite co-working cafe na sinay inganani tari before ka mo sulod. So every now and then di ta malimot pagunaw sa mga kamot kung wala mo hand sanitizer or rubbing alcohol, pwede rin magamit. Daghan mo siguro tag sabon sa atong balay, so moro gito itong gamiton guys. Magpasalamat lang ta nga ang uban nga mga establishment, especially big malls, na sila yung mga hand sanitizer available sa place. So just like workplace cafe, I recommended this cafe also because nagbutang din sila og mga rubbing alcohol sa ilang premises guys. So March 17 and Luzon is already suspended their mass transportation. They nag-declare man si President of enhanced community quarantine. And so ako kadong ko karon sa office kaya wala pa man mag-advise sa mga company to work from home good. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop. March 18, Latas Ayala ron, lunchtime, wala kayo daghang tao. So dali saying before daghan kayo tao diri kung ting paniod to. So right now wala because most of the companies here nag-implement na sila o work from home. So 1 meter apart kung mag-check ng temperature before mo sulod sa mall. Made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. It stings the nostrils in a good way. Yeah. Ang mga kananan sa sulod kay mga empty, wala mga tao kayo. Pajoy mga tao ang uban. Ang Kuya Jay kay nag-close gani kay wa may tao sulod. Yeah, it's only March 18 here in Cebu and modern. So mostly underactive kay 30 days, so until April pa gid, mid-April mahuman. So gulog ma
mag-work from home na ni. So last day na ako sa office. Yeah, guys, ay rin mo kalimot to. Panghinaw every now and then. So, para sa na makalikay ka ba? Kaya sige, tawag hikap pa sa tong phone, hikap pa sa mga doorknob, hikap pa sa sinasa ko hikap. So, karon pa naman na guys, importante din na mangunaw ka. Di lang kay maggamit ako ng alcohol, pero manghinaw dito ka. Okay? Work from home na may March 19 start na sa mga work from home, but since wala man ma-fix na ako ang wifi router, akong wifi modem akong i-fix dito sa cafe dito sa Ramos Kapit. After that, I hope nga ma-fix lang good kay lisod kung mag-trabaho ta niya wala tayo internet, diba? So ligo tadaan kay para dilitad bukaon. Wala gutag mo trabaho good sa padong office. March 21, Sabado, unya, dita kalaag, dita ka. Nahanta ko mo mulakaw, nahanta ko mo tambay dito sa co-working cafe dito sa Ramos, pero di lang sa. So karon ako i-try nga, kuan. Dugay na ni pero karon lang ko nagka-interest ba kay untay lingaw. So hoy, hilo mo! Hey! Feeling best. Guys, nag-TikTok na ko niya, nagsuon ko diri sa dance tutorial nga nasa TikTok. Niya, wapo sa ligo. And Domingo mag-edit ko karon sa akong mga videos na ako. Don't forget to take a bath. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on.
gikan pagpalit na ng electric fan karon pagid ni na limpyohin. So nindot sa ding watay lain buhato no. Tambay ta ba. Tapos balay. Ano na yung tagong sa itong lukod. Close to the sun. Tanawaon sa kahugaw. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. We're setting sail, and all those midnight secrets told. Limpyo na siya tanahon. Diba? Success! So, it's Sunday guys. March 22. And yeah, I'll get one. So, punta namin kung sa itong lingaw. Hello, since we can't go anywhere far sa pagkakaroon, so diri lang sa atas, sulod sa balay, mag dagan-dagan. Yeah. Close to the sun. So when I'm gone, oh, when I'm gone. So guys, atong iyan ng atong vlog diri, and magpasalamat sa data sa atong mga doctors and nurses nga wala makauli sa ilang balay kay tungudan ning pandemic karon, and to all pulisad o mga army, ato sang pasalamatan sila kay kung wala nila dili mapatuman ang peace and order, ang tanan nga mga border checkpoints, so tungod nila. So katong mga uban diha nga naa sa ilang panimalo, chill out mo guys, kaya rin na to. So until next week, kung wala pa mo ka-subscribe, please subscribe and please like this video also, and let me know unsay inyong gibuhat sa inyong quarantine sa inyong balay. So that's guys, your homie again, Eiyan. See you in the next video.